tudang kan lo zofa te kan ni ziak tu Reverend Dr. Zai Chona Londo bung ni then som paruk nan kan chiar zom le dona khongai takin longa hle ram turin in khongai na karan dilani ming than zwali ram le nam hum hal le mizo mei chiate ming than zwali hi Department of History and Ethnography Mizoram University Associate Professor ani MZU Tichwa Humanities and Social Science Journal Editorial Board Member ani ming than zwali hian ram le nam hum hal le mizo mei chiate ti thupui mangin ran ziaka athuma lama khovel namro pui zok piangin meichia an choikan thute British sarkar po in India chunga thuneina aleko duna chana chuan meichia ta din hun choikan ani thute aron saya ramle namhum hal du tu teril ru meichia zale na hum sak du na lian tak ama chu chuan mizo mi pa teril ru po alwa thu awangin namdang pasal nei chungchanga an thik thu achet thu te thai langin mizo meiche te thu le hla mi paten an ngai poimo to lo thu te po ron tar langa nam in cheina le mizo meiche te chungchanga khovel thangzelin in cheina po aron thlak danglam dante man lai atanga mizo meiche ten in cheina fum fe tak an lo nei po hunbi le khovel thandang lam ang zela in thlak thu te aziaka mizo mi paten meiche te in cheina an do tui via rolin mi pate po man lai pipu te in cheina chom chungchanga chuan azom lo kan ni ma azok thu te po ron sei langa NGO po le social media lama meichia te naldu awanga in cheina thlak dang lam ti puna hi naldu aya rem chan zok na awang ani thu te po ron sei bok meichia telaka namril ru chungchang ron sei chovin meichia chu mihring in hla punna atana siam an ni angin namhum halna thuwa po mo an phura hemi chungchanga NGO po lian ber OMA in namdang non tribal neite fa tribal ni na hli sak du na alo pian thu te po ron sei langbok tun ma hun lam atanga mizo mi paten namdang laka mizo meichia te hum himna konga ma an lo lak da thlema zong ran tar langa identity hum himna tura rambo elai po mizo meichia te hoi sen taka ram mangaina awanga ram noi sipeya an in pete po an om thu te aron tar langbok than zoli hian athupui subject azia aron tui viawa ram le nam hum halna konga meichia te mo phurna pu in aril ru alo ave hle ti arya thei mizo meichia te identity von himna namdang laka meichia ten an taksa in pelo ada let ber in alang mizo meichia namdang pasal nei te tribal ni na hli sak du na movement ompokha athil zia dan atang hian athlop deuh ni in alang athuzia ka hian kan pi le pu te hona meichia te din mun le an identity lam aron thailang lova namdang po mizo nam an inpek du chuan saphun hmanga inpek theina kong zau tak a om thin thu te po ron tar lang se angai nom le zolin kring Christian kan ni na anga Bible zirti na lama meichia te identity le ram le nam hum hal konga an din hun te ron tar langin kan enton ber Israel fa te din hun te ron tar lang tel se ngai nom in achiang le zol nge yang then som pasari na lalhing lova mar sport hi nam thil ani lalhing lova mar hi mizo zinga in fiamna lama roi tu poimo tak ani tuna hian All India Football Federation AIFF honorary secretary ani Mizoram Football Association secretary ani meka Mizo Daily Vanglai ni chanchin bua joint editor ani mek bokani lalhing lova mar hian achem kalna zong tak thupui sport hi nam thil ani ti mangin football team te alo fui dante India ram champion in ringam lo chu ho le vek ro ti thu asoi mangin aron keu honga
football khel hi nam in dona ani ti in dona le in fiamna che nam pon zar za thin ani thu te le in fiam ne in nam a choi san le choi moi dan te aron soya in fiam mi zofa te nam anga India le khovela min pholong tu rang aron tar lang singa amma roi tu atan boxer zoram thanga asak ming renga po zoram thanga le zeni alalram liani te aron tar langa zeni awang khan Indian national song zanagana mana sakamit tuihla an thu te po aron title boxer Mary Kom chungchang soin Mary Kom Manipur aya Mizoram atanga mizo minga khel adu thute tribal ani awanga musit aton awanga amit tuihlak thute aron tar langa Mary Kom chungchang abika aron thlurbing deu na chanchu ani nakha mizo na thlak inti dulu tuklo pani se inti mizo turin kandua chuti rolin anhampui ruihlo zor man ila mizo inti sela mizo kan pom du le lo mai thei ti in ngai tona chungrul dek che thei zona miron chop chua sak ani infemi mizo nam temhing thato tam tak zinga lalrem semi hockey player le Jeremy lalren hluanga weightlifter 10 mizo zong antiloma Jeremy lalren hluangan kamedel hi mizo mi puite tan kahlan ati khan mizo mi puite ril taka thu asoi dan te po aron thailang boka football khel mola mizo thlangwal ten mizo nam an timing that to dan tele ami mal ang po in India rama zezelal pek hluate zrilal rin zwala le lalro thara te po in football India rama loman sangber an lo don to dan tele chung te chu an mimal ming thatna le lo hlinna ani rolin mizo nam thil le nam ming thatna vek ani dan te aron chep chok thakhom mai khovel zawzok min han thlir puile thoka Argentina World Cup football an championin an ramr theina po theinghil thei an ramr theina po theinghil tir thei khopa anghong dan tele ramr thei tak Greece Euro 2004 amak tak maya an championin an ramme pui rilru akhoi dan te aron ziak langa Croatia egle bar har sanale chi in clearna awanga to hrep to kai thona man ruapo thildang nilovin World Cup football 2018 a final an lu kha ani dante Philippines ram khovela phauchwa tu le mepuite har tharna thlen tu chu boxer Manny Pacquiao ani dante po aron thailang bok lenghing lova marhi athopuya aron khatliam thakop maya zia tur hi bituk zat a om ani hmela chutini lo se abua chwa thampo apai ani ti alang chiang kho mai azia lan lo sport lam India le khovera lang pha zo fata zinga an la om tewa zia lan senvek ani lo thuta po ron thai tel zeu se atuam kim le zol nge yang sport lama mizo ai o tu nam tilar le temhing thatu tekha Christian thatak an ni na le chu identity chu an phaulan thin dan te po han thailand atan chuan ai it om vek bokin ka ria zezian social media mizo thlangwal ti amanga ti hian ka zo paril ru chu adek chizaka chuti rol chuan zeze aya lalpek hlua ti kha lar jok torin kalo od ve ani ti po kan ziak lang ve hrim ange zofa te hian kan hming put tur dik tak kan put le kan choi lar hun tur hi ka ngak hlel ve khopa sport hi nam thil ani ti ai po ril jok ming hi nam thil ani ti kan ze ve zo ani chu sampariat na silal ming lian zo fa ro silal ming lian hi Mizoram University research scholar ani a political science department a PhD be meka a thesis title po zo unification movement in India Bangladesh and Burma ani
silel ming lian hian zofa harot ti thupuya aron mang ta chut maya ka chairman athupuya hian kalo long lem lo chau ani mizo identity ni na diktak chu athupi vo atang hian aron chiang sa kai chuan kangai ngota engti ange azia chu kan thlile donani Mongolian Mizo emo zofa emo ti in kan ni na chanchin chu chuitur ani thu ro sei fia masa tun ma atanga min thla tu te chu chan rang awangin midang te ang boka pem kol chin ani awangin tun lai tonga globalization chu atakin an lo tong ve reng to ti te asaya then khatin zofa hi Israel fa te jinga mi nia an chui thu te hi thil soi fia har tak ani awanga ti chang thei tu chu chunglam pathian kota da mai tha ati thu te aron zep tela mihring chanchin zir mi ten kan hun engamo ti lai chuan cheina rama kan thla tu te hi an om ngai ti an chui thu le a chui tu te po aron jak lang bok zofa nam rang te hian cheina rama om puk atanga lo chwa kan ni thon thu te kan nei a chu shinlung khurpi khurtu bizur khol puk lungkwa le khurpi ti ani thu chuta atangin main marama an lut hlange arhia na om thu te aron ta langa heng athu lakna pui ber chu bilal thang liana India Burma le Bangladesh a mizo te chanchin le vomsun zo history te anni tuna chon Myanmar zofa cheng te chu chin ti a ko le hriat anni a ma se chanchin chui mi te chui dan chuan an mani in ko dan ani ngai lo thu te po ron zep tela historian te po in helai hmuna hian kum tam tak chu zofa te hi lalram nein an lo ding ngei to nia an chui thu te po aron soi lang bok historian te chuan zofa ten an ngam lo lol an ton awanga bain Myanmar phaizol an chwa san thu te tuna kon omna hmun ranga pemdar ta hi an ni thu te chu in an zia thu te aron ziaka Myanmar phaizol chwa san dan po hi rol lo noi manerem chan ang avakdar kan ni thu te po aron sei lang bok zofa te min ko dan rang lo chwa dan te aron chui no la heng min lo ko na rang ko ki chin lusai lodie ti te hi ke mani in ko na ani ngai lova zofa te sei na vek ani ti hi zek tu masa te sei dan ani thu te po aron ta lang bok Myanmar sarkar chuan chin identity hnoya nam rang songa pathum loya a then thu te po aron ziak tel la zofa te hi India chuan mizonia an hriat kan ni thu te kan unaw ram danga om te chuan kan khopui aizol chu zofa te Jerusalem ani eti in alakal lo te po in kalanchak thu te po aziaka Mizoram po na zofa te hian mizo ti hming put hi du po ni se mizo ti hming lo pian ma dei to a hming put an lo nei to awanga har sana om thu te po ata lang bok ile hming le na thujek atang hian mizo identity kan ti mai hi atok lo hle ani ti achianga athujek tam bera chuan kan zawa yan ni na soina zofa te zofa ti amanga har turamin du thu po ni na dang na leven zofa ani thu chu thupuya amanga chu thin lunga khatliam ka soi chwa adu chu heti ang hian azia chinlung chuang nam mun rang cheng te hian zofa kan ni ti a hian har sanna kan nei in alang lova ma se chu mi hming chuan khoiram sarkara ma hriat kan ni lo engpon ise hun alo kalze langa zofa hi nam khat rorel na pakhat hnoya kan om hun alo thleng ani chuan kan en lungrol na hming
kan len ve nge hi be sein nen ka thlireng ani ti in azia kani silal hming le na hian than ngai taka zo fa te har ila adu thu ron zia hi chiar aman hla khop mai career solo ani chon he le khabu identity bi chen bu thu ziak zinga zo na thlak zong te hop zo identity thar atan rna emo chop chwa siam emo om chun ani hialin kring athu ziak chunga hian thu chen rang thupui ron siam lova article ani angin thu pakhat zia in aron ziak deuh tapa tin hei hian a chher tu tan chinchia ati har deuhin alang tin a chunga a thu ziak a lakna reference hi mu mal takin aron da lem lova hei hian a thu lakna resource lam han bi du te tan har sanna a siam deuh angam o kati deuh a lekha boron zia chwa zinga hian a chunga jalan si jalan tel lo oma heng te hi chu ti maipal ani karing sompakwana ms dong liana nam na thlang atangin pen ni khat ms dong liana hi Mizoram Presbyterian Koran minister ani a tuna hian phulen veng thar pastor bial avong mek ms dong liana hian nam na thlang atangin pen ni khat ti thupui mangin November tarik paru sang ni sompariat aizol khopuya mizo nam na thlang nei chungchang aron ziaka hei athuzek article hian kachhiar ma atangin kabeng aver sak maya doctorate degree lakna na kalo man ve khovel rampuma zo fa te na thlang chungchang lo champion pui katung ve tele abu mewa na thlang theology ti manga kalo chwa ve to te ani awangin minti phur tak zet ani nam na thlang ni pokhan kan pa fa in zo thwa ma in thwamin kan va na thlang ve a mi puizi mur kara alailum chu in kan va tel ve kha ani a engti ang hoi in nge ms dong liana hian azia a eng thupui nge min fa don eng hlapui nge min rempui don ti chu kan bi chiangang kan remai don ani thubul tran nana nam na thlang ko thu le ko chan chu sb sasak mceo in capf te chak na manga zofa te du dan kala bruti kukten an mani omna refugee camp a vote lak tir atum wang ani thule bruti kukte hianan an mi kholna a thleng tu te du sakna le hmangai na thlaza hnoya hlim taka om du tok lovin mania ro in real dan rang autonomous council nei tumin an hela du sak tu le hmangai tu te chunga kut thlaken mitam tak an thata kho atang te in an hnat chhuaka zela te an khung dan thleng in chip cher takin aron tar lang bok heng te awang hian boy nakal zela bruti ko student union te chuan March 22 sangkha zakwa somko pariat khan an chi le kwang zong te chu Mizoram chwa san turin thupe order an chwa thu le chumi awanga an mane du thu ngaya Tripura rama om an ni dan te po aron ziaka Mizoram an chwa san hnu hian an lo hole na tur kong zon ani to dan te po aron ziak tel bok kumsom ni zet mai Mizoram mi du reng chung si in Tripura rama omin in thlan apia nga mi state atanga vote aron thlak thin chu akal phung tur ani lo thu te kumsang ni somparet MLA general election apo Mizoram chunge ya vote an thlak theina tura kong zon ani dan te po chipcha deu takin aron tar langa ma se central sarkar Tripura sarkar Mizoram sarkar le bru displace forum rural nak in CEO sansak a chuanan bruti kukte hi an omna Tripura huna vote thlak tir tumin ro manna alo siam thute aron thai lang poka CEO sa sakathil ro manna hi sarkar dan kal ani thu lalnun moja chawngau IAS Principal Secretary Homes and Affairs Department ami chuan
ziakin ape a chumi athilti awanga nun mo ya pachau chu Mizoram atanga sancho ani thute po azyak langbok ani nam na thlang nei chanber chu CEO sasakan zofa te dikna le za omna apal zu na du lo lan tirna ani thule he nam na thlang me zog me puite lungrol zia aron tar langa he nam na thlang hian mizo Christian na ata landan le tong China kan ral thom ani dan te po thailang in ralmo to kan hnathlang ti zo ani thu te po azyak bok he hnathlang hian ra thatak achwa in thil thalo ti tum tu te CEO sa saka chuan atwar ta a thudik tran tu lol not mo ya pachau po dikna athat ngap na ra aseng le dan te po aron ziak lang ani nam hnathlang atangin pen ni khat ti thupuya aron lut chowa mizo te chu pathian nung ne na in bepop tharau thiang hlem chen chil chanchin thapon dar thopuyan nei thlat kan ni dante na le fia takin aron toy hluma kan boina po pathian nung belo ten an thunei na hmanga min ra be tumna awang le chumilak atang chuan pathianin min hum him nia a hriat thute po aron thai langani nam hnathlang ril ru chhop nung zel tura fuina te atel bok patriotic politician lo chok ruti in politician digle tra ram mangai tak tak tu patriotic politician nei adu thu te chutiang politician chu nei elami puite abikin thalai te chuan kan thlop du ngai don nia a hriat thu te aron tar langa nam na thlanga le kan ram politician nei to le nei meka patriotic politician chu kan lamhori lo nia a hriat thu te azyak bok thathem ngai na long liam atangin kan hnam hian politics history zia thar amamo ti amu a aron bun chok thahle ani zirsan harna ichangang u ti mizote kan din chhona tur atan poimo berte jinga mi chu zirsan ani thu ziakin tundin hmuna keimaniram en kolzo tur me lekhathiam po kan la nei zo thule lekhathiam post tam tak namdang in an lo mek thu aron tar langa zirsana kan harlo chuan namdang in zirsana mangin min obet zel don ani ti te war takin aron ziaka thalai zirlai te tan chuan har hok na tham ni inalang Christian na thatbik za ita langang uti in thu kharna aron siama Christian na in hel du na te indo du na te phubalak mai du na te laka min ven dan te soyin kan rama namdang om chakma le bru te chungchanga zangai na kan nei chan te po hi Christian na awang vek ani thu te aron tar langa nam na thlang hlor thleng kan nei thena chan po kha Christian na wang ni a angai thu te kan pi le pu te nun zia chinhi atha chom nung tu le atha lo paina man ro po Christian na bo ani thu te aron tar lang bok lali so nei tu te hianan lali so in pek na sereng in ramtana kan thona apyang he missionary ro pui ni theina fil ani ti ria a nam na thlang atanga pen he khat pe na chu kan lalpa lop na tur le kan ram le nam dam na kong ani thu in aran kharani ms dong le na hian athupui zia aron lut fu khop maya nam ril ru mu thlu to te po kai har hok na tham athu zia ka hian a in zep tu in ka ria athu zia ka hian fui na le thanhem ngai na long lem tongkam atam khop maya chuti rol chon kan politician kal to tele om mek te arun da zero lutuk mt ngai to na te apiang thein ka ria thalai zir lai te fui na thatak azia kara hian kan thalai te zinga zirna lama miro pui tak om to tele om mek te po run thailang tel se chiar anom le zolin ka ring patriotic politician nei adu thua thanhem ngai na o aran chua amazon ang hi an lo om to anga
mi puilam zok han kan lo hai pal angem ti te po ngai to tel anga in alang nama hara atul ja le namdang te chimral emo anra bena laka kan inven emo angai to takzet ani ti athujak atang hian a hriat theya chuti rol chuan calvary theology nama chianna chitin le namtin te in u naw na te po Thailand tel ni se angai nam le zualin karing tikhan bung hina chukan chiar zawa ale peka chuan bung thumna atang kan tan to dona khongai takin lo ngai thla chun zom zel turin khongai na karon dil ani